Hello everyone, hope everyone is having a great time, hope everyone is doing great. Ngasi mayam gi damakta amukasu yamna important oiba topic ni ngasi pujari je have the frequently aingonda chino kya amna hangbira question ni ko have the related to investment. Karama business ta ni investor oge hena growth la ka dage karama from the investor oge future je hena kana fanga dage have na chingbo question kya am hangbira ko. Aduna masigi video especially adugi damta semza bani masigi topics is days da have the aigi site gi best level the third solution third is piba ngamadi khala semza bani to video se hobudo lo fogging view skip to skip to matam da ina pizari information miss to gi miss to gi matam da som na kana bon khang rek aduna hobudo lo fogging view so koi first thing hajo do is mayam da investment have the quite gi chobo pon invest of the quick emta growth pro ngamoy not only money time adagi di money adagi di everything nang investor ma'am se nang investor is kaino nang na sa se growth tor na bag damak tane have de ko business investor is kaino hena growth pro na ko na si info na pesa sa de kaino return hena lak na bag damak tane ko time investor is kaino stay se ko learn to na ko improve to na bag damak tane aduna nangi kokta investment gi oibe related oibe kokta lak patardi nang yam advance way 90-95% dagi nangi mindset se already different oigrabne but stage da nana question kya am hangai bengon karam from the investor oga hena kana fanga da karam business na igidam to quite the right we do know hai bena chimu question kya am hangai even 10 pass of the ngai which no kya am so 12 pass of the ngai which no kya am so college cholok ta ngai which no kya am so hangai ko hai bedi sahi gi problem kam mai stage da hai bedi angang han khai de nupi nupa khai de invest hai besi mi yoi punamak to goda bane but stage ai ngasi concept ama clear u henjeram ge mayam da hai bedi nang na nangunda hojik investment gi idea ama lairamne hali invest tok tarte ingon return lakani agi future da kana ba lakani haibase nasa gi kokta hapjun jaramne badang ingon question am hangi karam from the investor hena kana fanga da karam ba gi best investment oido no hai quite first best type of pose exist tok de aigi damukta best way pose nangi damukta best oida bai nangi damukta best way pose aigi damukta best oida bai magi damukta best way aigi nangi best oida bai aduna best habse khoi gi mind ko ne create tok jabane aduna sigi pose chati ganu quite first nangi bidam the best way karmana best way nangi dam to quite kana put way has na sana sa thi jaga dane si kamaina khanga dagi adagi di si kamaina problem se solve to dagi hai ta de inga si hai ju nangon da hojik investment gi idea la hojik invest to ninge but from khang di karma from the investor do no hena question am hange ani si gi manung da gap am lai sigi gaps ne no hojik minimize to this sigi gaps na sum close ok sali ngai nangon da vision sum chok thro kani sum u hela kani okay this one sigi post na fagani 100% mangna ta so no vision sum u hela kani aduna sigi gaps life have sum gaps sum close to kanda ano no gaps sum close to kan sakiduni aduna sigi gaps se koina close to mathau dai sigi gaps se close to da bayina ngasi hangin question ja de karam na fana lap na lega yengi ne badang sum naksalak tar sum naksak da nang urak to ne vision si one funny sina funny having ching question kya am no la ka duni aduna aina mayam dai du quite the masigi gaps se karam na kamaina close to da ge hai tari am simple dai hai du quite first na sana hai du quite the job with investment investing in yourself nasada invest to je sidagi hina job kem laite nasada investment hai tardi learning the knowledge hangat anbada nasagi confidence bu wangkat anbada nasagi maturity foundation bu kangkat anbada dagi nasagi experience tan sidagi hina chob kem laite si se sum la ingai si se sum la ingai nang khang ba sum hengal kani kana ba mi sing dagi learn to hai ba already achieve to ba mi sing dagi nang learn to dagi di moi gi matung inaba dagi di moi ga loina chat pa dagi di fail kyam oi ba si matam se nang wona khang ba kyam la kani but try to we nang fail oi se kai nang try to we ne nang na fail oi ding nang try sum tok dok dra ba ne hai ai fail sum pam de hai tar nangi kwai dagi kwai maru be nangi kwai soiba thinking ne adu pot adu dagi thokpiro aduna try to butam try to kana nang si fail we re kana mathang gap sum close to ka dune gap sum close to we hela ka dune aduna koi gi life the learn to le pasunga de koi gi learn to nge koi knowledge engal nge koi confidence sum wang khala ka dune confidence wang khala tar de koi to bungam dri ka koi thangjan ba kong thangjan ba ngam dri mem sing thangjan ba ngam ka dune aduna confidence hana capture to wam darka lai aduna samna hai matam da si di ai nga si line am thamjaram ge ekoi gi chinau singna kana gumam da learn to us kana gumam da khoi learning gi dam ta invest to us kwai da si je kana gum khara di hai ba dis da hai ba si gi learning je paisa mangen khan ba si se paisa thada ning de adagi matam mangen khan ba si kwai da soi ba pone kai gi no hai matam da learning hai ba pot se ngasai gi tamning gi myo chen nang khadan te myo kyam lai but already result achieve to ba mangon da di magi value magi time se value we sei se mangon tamning ba kyam yam sing de mayam sing de ma free da tak lai tar di ma se kamai na mai punchi de kamai grow to do na magi to ba thaba kyam lai ne aduna ngasai gi nang na mangon de kana gum success oira ba kana gum result already
haibadi achieve toroba nanga chatningi line do already achieve togo mi do learn toge haitari nangna nangi matam invest togo tam nangi money invest togo tam ni maga loiner chat patam adugi poto adu nangi kwai chaw investment learning have nangi kwai chaw investment haibadi sei nanga thada nangna world se lady fo nangi knowledge hengat alingai knowledge kam ga hengat to nanga learn togo lep tringai learn tori khuding nangi knowledge di hengat li khuding nangi life achievement se sum wangkhala ka doine si pot se mioi khangde haibdi ai loi toroge khali mioi sing de sigi kok si lok thokpiu nang lo nathana loi to bungam moi aduna learning ha pot se ai jungwai khoi first se kem khangam ban te zero de hawai zero se kamai hawai no tam tam learn to mentor ke am de okay shine mana si takpi ba mathang da mana si takpi ba sungai sum tor step by step chala kan da ai je simum pham je yo kan ma am da si problem de share to bungam ai ne aduna me am da ina haidu je invest in yourself isagi confidence bu henga na hojik nangi lai akiba me am sing je kai no lack of knowledge lack of confidence sigi gap se nang kam gana close to bunga nangi knowledge henga la kanda nangi confidence se wang khala kana learn to khala kana mathang mi am lo nya experience ka tala kana close to bunga makani aduna quite first me am na chane cha da hang de duise quite gi chu chane cha da quite to duise quite first atop like of to investment atop like of to stock marketing business everything like of to quite first ai gi skills se ka mind develop to ai gi knowledge se ka mind develop to aigi experience ka main tan forget about money se ka tan ka thopiu adagi di aigi confidence level se ka mai hengat angena ai communication skills se ka mai develop to aigi earning skills se ka mai hengat kan angeni have sidan focus to shi je sidai loi tam akanda matang tam akanda di nangon the vision se tam na make seng ba horani make seng ba hor kan na u fang kani okay business hai pose tawningi pose makal yam laire but stage ai kwai chana jaba pose karamano aina kwai pamja pose karamano aina kwai changning se paramano habje nangi mit tam na uba hor kani badanga learn to dringa dagi nangna time invest to dringa na kem uba hong just thinking na nangna khali fantasy ne habde ayu mi mayam to man to wi sumai ayu tawningi adagi man to wi sumai ayu tawningi habne motivation ne ngaki but nangna aseng ba pot to gi haitari nangna khong thangjan gi haitari nangi knowledge to henga andam nangi time to invest to tam doina chat patam ningon dagi tam bata bani igu hanthan bata ban dukan nangi hengala kan nangon da nang jik chamam nari pakat pa akiba mayam sin tam tam su mang kani ANOUB level da pura kani manang aduna si je kwai dagi ngasi dagi si kok se lok thok piro learning the invest to hai ba se kwai dagi job investment si dagi hina job investment like nan ngasi stage lising tara pi su kun tha pi su lak mon pi su lising manga pi su lising ani pi su lising ohum pi su nang thadagi ba hai ba stage nang la hori ba knowledge mayam hai ba se nangi lifetime nang on da lai dam nang hingi pau nang hengala kan nangi punsi da kana ba kyam la adam ne but learn from right people kanano nangi dam the right people have and san sathi je kadam ne so aduna sigi gap se close to ge haitadi invest in yourself investing in yourself have de kaino nasagi learning the invest to nasagi knowledge hengan ba learn se to lep to tari nangi confidence wan khala ne aduga haibdi nangi knowledge hengal tari nangonda kana ba kyam na ne aduga knowledge hengal learn to re nang implement to the implement se to kana una fail kyam oy fail oy de ki bigano fail oy thopio dungan na fail oy thopio de nangona fail kyam oy kaino na failures in nangona strong oy le nangi mindset se shift to wi ne de gi nangona ano chapter kyam pi ne aduna sidagi sigi mafam de changi nangi maturity wan khala nangona confidence kyam experience kya ama kanam tana lobu ya roi da portion ama nang tala abane aduna si khangjen bi sigi gap se close to ge haitadi si sing jam darka le po ne so invest in yourself this is the most important thing so thank you very much thank you for watching this video till the end I hope you get the best value out of it and again welcome to Manipur Entrepreneurs never stop learning keep growing TAMBA LEPKUMSI CHAOKHATMINASI